Туғандар, мынакей квартираның көрініші. Біз азыр квартираға шығып келдік. 6-шы этаж екен. Бұл жақтан лифттен шыққан жері жанында осы лестница. 6-шы этаж. Лифттерді бүт жап жаңы. Үйге азыр где-то бір 70-80% уже ел ремонт қылып кире баштаптыр. Эксплуатацияға берілелек. 6-шы этажға шығасыздар. Квартира күн шығышты қараған блокта жайғашқан. Киргениңиздерде сол тарапта кухонный зона. Бұл өзі бір комнатты 46 метр квадрат, бирок кухнясын сыртқа чыгарып, бұл жағыны жатақхана, бұл жағыны болсо гостевой зал кылып тур. Оң тарабында болсо биринчи санузел. Санузелин силерге кирип көрсөтүп коелу. Инсталляционный унитаз, бұл жағында раковина күзгүлөрү. Бұл жақта болсо мынакей стоячий душ, кабинка, бойлерлер коюлган. Бұл жақта кир машинанын орду полный керамогранит, 1,20-60 болгон. Аябай жакшы сапаттагы ремонт болуп тур. Үстүндө вытяжка, бұл жағында мынакей софит лампочкалары. Так, эки эшик, бұл жағында болсо чоң зал. Жалпы метри 46 метр квадрат туғандар. Бирок эки жилой комната кылып тур. Бұл чоң гостевой зал. Панорамный терезелери, мынакей бұл жагы Арчибешек 1, Киргизия бүт көрүнүп турат. Караңыздар. Аябай сонун. Бұл жакта Жал микрорайону көрүнүп турат. Бұл жакта мынакей Белинкадагы домдор, Садырбаева көчөсү. Бұл жағында болсо мынакей парковкалары жайгашкан. Отопленияның паройлор коюлган, ремонт полный под ключ, дизайнерский ремонт. Апа-пака стилде мына ушундай сонун кылып жасаптыр. Так, жанында болсо бул жагында кухня, холодильниктин орду. Бул жерде өзүңүздөр раковина койдуруп аласыздар. Эми калган мебелдерине, кээ бир нерселерин өзүңүздөр коюп аласыздар. Бул жагында болсо мынакей жатаканасы, спальный бөлмөсү деп коебуз. Анан отоплениясы болсо индивидуальный газовый котел. Ар бир квартира өзүнчө үйдүн жылытат экен. Бул жакта болсо мынакей көрүп турганыңыздардай кондёрдун местасы. Ушул жерге эле кыйналбастан кондёрду келип орнотуп кетет. И плюс сырткы дизайнды дагы бузбайт. Сырты көрүп турганыңыздардай полный керамогранит. Тугандар, локациясы өтө мощный. Жанында чоң постройкалар жок, жалаң ол жакта жер үйлөр. Анан бүт коммуникация центральный. Басы $76 000 сурап атыптыр. Экранда біз номерлерді қалдырып қойдық, чалып байланышсаңыздар болот. Алмаш варианттары, рассрочка варианттары жоқ, только наличка.